yazi ngizama ukuthola yona kuhle ngizama ukuthola ukuthi entaki yini isisusa sendaba check order no protection order angisho ngiyakho yazi mina so kuba khona ngibona ngabe crystal ukuthi banotila ngabanga barana elale bacho mina ngithengisa ama-crystal yazi ngifuna siyenze njani angithi sizama ukuyilungisa so now ngiyayizwa isayidla ngapha angithola ukuthi kuliwa kubangwane ngiyayizwa ngapha yazi ngicela ukwenza angithi kune protection order i-protection order ngisho le kanje latest ibamba beniseve yobantu yenze ikhona order yokuthoma yazi ukuthi uma uvulele umama wangu mama khona sabe saya impilo ithoma lapho emuva le usame ukukhansela i-protection imhile umethi straight wakhula ama-wathi siyabuzwa wakhumula ama-straight wathi wena mama uma ngapha yazi ngicela senzeni nje bafuna ingizwe ne ngicela ukudosa lo ebamgwazini ayi-1 ne ayi-1 angithi no sizama ukuclarify ukuthi kwenzakalani then into rezi ngizokhona ukuzihlanganisa kuhle naye nakakhona la akunanto ezokwenzeka sikhona ngicela njalo ayi-1 bekayi-1 by the time istampa bayigroup so bekayi-1 njani bokhona mina ngiphume la kufanele mina ngibuye emsebenzini ngigeza lo bekangathi naye wamangalo wakhosa ulele mina wathi ngiyaphuma ngeke base mpoko ulele mina wathi ngiyaphuma ngisefika igwayi lesibuzi ngiyamangala umuntu right i-protection order le ayimsevi no ayimsevi sasize umuntu abamfuna protection order yangapha yenza 3 days unyaka uzokwenza 4 years sesibuye ukhodo ikhamba abantu bangale bodwa mkhwinyana babuye bamlinda la engidile khona yamuza umama ngapha umethi yazi ngifuna ukwenzani ngifuna uthatha i-culprit ne-culprit ngizibeke endaweni eyi-1 ngumuphi ofuna mthetho ngisho uvula ikheyisi yena ngumuphi ofuna mthetho ukwazileko mkhwenyana ngisho lo ufuna amaphoyisa yena uvulele intwana nami ikheyisi and then ikheyisi lesi bayazi bazokwenza yazi the reason we are here sizama ukuthi siyayizwa izimpezi ukuthi zikhona okukhulu bafuna ukuthi silethe ukuthula ne mhlawumbe okunye singakhona ukuthi sikhohle sikubeke kube yi-past you understand that's why mina bengithi ngathana siyamthatha simbeke la maye njengoba nethi protection order what ngeke isafonakala wazi why yasisebuzwa umagistrate walingayo intobana nje isabuzwa ilimpopo iso ngambuza ngathi ngapha nina ni bever data nathi ya ngambuza ngathi why sesenza wathi ngifuna ukuyibamba umvela ngapha and wazama ukuthayi wabona ukuthi ikale yamuntu mama wangithaniseleja ngokwana afade wami asa ni protection order so kila tesifuna yazi ngi-understand ukuthi izibhezi zikhona zikhulu ne so mina bengithi ngesigama bengifuna sizame ukuyi-resolve no ekhodo ningaya nginaginga mara ekhodo singafike siye sesigcolelele ekhodo siyakhona ukuthi siyikhansele yabona mara-ke beyifuna ukuthi those 2 people no magistrate besingamthumela nga-one of ama-identical so mara-ke kukini ukuthi niyafuna ukuthi kulunge or ingalungi bayalwa kebakhipha igama lokuthi mina ngiphuthe ngibuyele ekhaya yayibona mayena ngikhanselawo ngibona no asiyikhanseli yazi ngizama ukwenzani baba ngizama ukuthi kube nokuthula ngoba ngelinye ilanga kuyokuvuka kunesidingo la egeyidini kuyoba ngeseni you understand ngoba ngithola ukuthi izimpezi
angithola ukuthi iphi ngiyani so ngikho yazi bengifuna ukuthi senze sizame ukuthi si-resolve sisodwa angitsholi itishe kodwa yokuthoma yakamama ambize ngezinto zangaphasi antuke ngibona ukuthi ngingakana basele bahleli lapha esitubheni umama umkhotha yayibiza ihlamba yami mara wena uyafuna ungagcwalela angeke wena nawutawufuna uxolelana nawe nawunga-appear ukuhamba la endleleni wazi kunabantwana abancane wasinjani mina bengingafuna mina bengifuna mara tewe bathi kuba bona bangithuke bangihlukumeza elo mithi ukuthi sakuza sekayizona ngakuthuke ngezinto zangaphasi ongakho ngathi singamthukisi bentwana bakhe ekhonakala into leyo ikhonakala into leyo mina ngiphila kabuhlungu salabantu angazi ukuthi singayikhalima njani mina ngifuna lokho ukuthi sifuna uyikhalima uthobeleke wakhipha igama lokuthi mina ngizokufa ngifele ngapha Jesi sifuna ukukhala imophu Jesi ukuthi amagama anjalo angasaphumi ningasabamba enongibiza ngomlweni amuzwa phakathi kwenu nimzweleli akazi wayebe ningamashukuleli ubaba akazi wayebe siyayikhalima bachenguleli ngo nakayikhulumi la ikhona angazi wayebe ningayirekhodi ngoba nina okay asikhalimeni maye singayikhalima njani ukuthi phela angikho sengirekhodi njengoba nirekhodi vele nangabe ukhulumile thina kade sithomile ukurekhodi shuthi khona that's why I'm recording now zange nina nibhizi nirekhodi angithi ngiyazi ukuthi no singayiresolve njani kunento enye kuthiwa yi-settle out of court yabona lethina sizama ukuyenza ukuthi nani yekhotho ukuthi kubangwana ngayo kulungile ane mina bengithi mhlambe nasifika ngiyokuthola yena lo bathi ugwazile lo ngihlale naye phasi ngithi muntu anini bangani mhlambe bekangazange nakaphuma la endlini abasemateksi lapha ekulela bedisala aphila lapha abasemateksi lapha mangasinjalo bekababhize emamoli athile emamoli agcina lapho vele somabona everything apho emadokweni ashukisa amakristali elokisana lapho sengiwasechile nafuna ukurekhodi wenzani ufuna amaphoyisa umntwana kholo ngoba batsho amaphoyisa ayamfuna kanuku bayibonile no phela amaphoyisa wathatha ama-decision sikhumbule no angithi nawe yikhotho ethatha ungezi kwamaphoyisa kutsho ukuthi and kunabantu abanye abasetshela amaphoyisa ukuthi ini then bayisa ekhotho ngiba bathatha i-decision ngokuthi umuntu lo uguilty or bekhosa thina sekodwa nge-18 walile ukuyisayina nomrazana lo maye bafuna iyimbi phela bona ekhotho la nangabe umjidalo akangabotshwa or usesekhona ekhotho nokwenzani nani yeah amaphoyisa ikapteni yale ithize basho angishwezile ngapha amaphoyisa bafika lapho nomnye walimama amaphoyisa cala musi ngeza ngakhona kathukana la maphoyisa wathi basho sikhambe sokuvula i-case sovulela i-case nasiceda sikhambe senze ne-protection adazizela abantu yazi ngifuna uunderstand yini the moment umuntu angihlaba akusimbereka amaphoyisa siyiphoyisa elitsho ukuthi umbereke ephoyisa ukuthi uphoyise ubophe ya uyomfake ejele then from ejele kubereka ikhotho ethatha i-decision nokuthi umuntu lo guilty or akekho guilty uyabona so now yazi ngizama ukuthini ngokuthula ekhotho niyokwenzani ngeni-18 i-protection order wow right siyayikhipha-ke le protection order now ngikhuluma ngale le yogwazana lenje ayikho la ngisho ukuze ulo agwaziwa bayangekho ngisho komfuni yeah bayamfuna vele amaphoyisa ngiphezela babuya bathuka lo amaphoyisa la khona la izile lababatshela ukuthi thina asikezi kamakristali bathimpam asikezi kamakristali umuntu onjani umuntu esimfuna wena sesiza ngaveli mawazi mina nomntana ngithana nami zange ngisithi ngifike la ekhaya 4 years ago zange afune amaphoyisa uzokufuna amaphoyisa la ekhaya la ngoba sengiyazi ukuthi the reason why kunecala leli lokuhlaba umuntu phela
angeke bereka ngiyengijega ngibile nina ubereka yena ubereka i-security ne emor yeah nangiyakwazi thina sibereka nga-unresolved matters then ne-discipline so now and nabo umamkhulu wakhe usesiyama angithi ekhaya ngeke nibe lonke ubambe imithi so yena umfowenu lo asimazi njani maye